A to ako neće moći da putuju u inostranstvo, pa što uštedeći pare. Nemaju baš velike plate ni da putuju. Poslaničke plate, verujte mi, nisu velike. A ovdje u stranci? Šta u stranci? Pa kao nemaju nikakve plate u stranci, ništa. Pa imaju poslaničke plate, pa neću 2 plate primati. Kod nas nema. Kod nas niko ko prima platu u Narodnoj skupštini ne prima i u stranci. U stranci radi, dakle, dobrovoljno, volonterski. Neki od njih su bili zaposleni u stranci dok nisu postali poslanici, a neki nisu. Šta se više isplati, gospođo, radite? Raditi u stranci ili u parlamentu? I rad u parlamentu je rad u stranci. I za stranku, i za Srbiju. A financijski? Ne razmišljam o tome. Finansijski, ja ću vam otvoreno reći, plata narodnog poslanika je bila značajno veća od plate koju je gospođa Radeta primala u stranci dok nije postala poslanik. Čak je jedno vreme bila i na minimalcu. Pa zato što stranka nije imala para. Nažalost, 2012. smo ostali van parlamenta i s teškom mukom smo se snalazili da preživimo do izbora 2016. To su duge 4 godine. Imali smo neku ušteđevinu od ranije, racionalno s njom raspolagali i uspeli.